Abusia mo akwaba ediba mystery TV eso ahade abibia ye betena sese ya na makacho se eye ahintamu ahintasem ebre na asonte eso se ya na ne mehwehwe afiri ho ne se obefre wunua na ono so akache onua se ahintamu ahintasem bre no aso eno ntimomre na ye mehwe ne nya bibi ede abo ye ho ebra na eba no ahintamu ahintasem se dia ya na ye do asuko ehwehwe enyema bi a edi yenya na ahinta yen na yenhu eno nti ene no ye hwe said the mystery of the major problem in this world. Oh yes, yeah, we bibi wo a akwakoye how pa a etete a yennim nanso akwakoye ehinta de bi a ehinta oyen eba ne sade na wo se edomosuko na yehwehwe ade bi a ha titiriw emebunu ene emma ne mema nyina na yetimi aboa wo ama wo aso anu nti ene ade a yede esi wa ye ba behwa ye hu se ha yen pa spiritual marriage me kan yi se waka yi se sofo bi kra hye won company se spiritual marriage nti ena wonya aware bebe bi so wo ha no ho ye fe pa wadu na ware fi so emma ya na ye se mema ne kra de e bia na sa spiritual marriage no omunye bi omunyina enya bi enu nti ene ebe ye se obegye akonwa na unyi wafide no emfemfiri ha ento se dwumade enkwa wiye no megidi se na wasua de ne wahu ne obetimi aye na ade obon ho ban afiri ho na se empo ebi wo so so a wahu bebi a betimi akọ na wakọ akọje emwa eba ne sei dia na mechia maboafo a asoma sinema de dwumade ebro Castoplanto technology and asoma sinema de dwumade ebro Castoplanto technology na spiritual and invisible hospital bia Prophet Dr. Abednego and akwakofa ba o de eginya mema afri sunsumu hawo a etete yen na yenya ye hu twabre no eno na ode aba besi wo se wo hwe na ode oje e de ama nyamema abusua adwoa papa bi ani midin ye twa ye ho ne akwakoje enkrato aboafo enkrato aba mesro se eni wafide no emfi ha tweme me basisia Abusia mesan ma wakwaba esan edawase biem se wanya abre atwen me na matwa me ho akwaba afei ebraso se yede yenkomo no ebehehye so ansa na no ma menchia adafo bi mechia too much ahwefo ene me boss Reverend Elia papa mechia papa mgidi se bebia wo bia o hwe me odo mpa ye so eta oba echi afei abusia ekwan no atene yemfa yenkomo no enhehye so papa ye mo wakwaba yenua sabre yedawrade ase Holy Ghost take control nyawo kokro be kai ho ade nya fe na samo do ba Yesu Kristo dim amen amen yo madam adwa papa bi wo se haboko mo asem ne sam yo papa abribia se ebopini wo se ya no hu ne se eye ensem bi a ehinta wo yen e na ye ba wo nchen aba beje emwa eni emu enchirimu enu nti enne ye hwe bibi e fe ne se spiritual marriage sunsumu aware empempini hu sasofo no eka na we o spiritual marriage it's no papa se ka spiritual marriage eye den. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. This spiritual marriage are okay. One of the major problems in this world. Okay. And the beginning of all problems is marriage. Aware. Eno ne ye hawo nyina ahyase. Hawo ni nyina wo wiase ahyase ni hawo nyina ebeba ne nipa bebra nyina ya aware. Okay. Aware no so starti efri honhom. Mra Adam wombo soro asase no. Na aware wo ho. Ebra esoro eni asase emba into existence no. Na aware wo ho. Aware wo ho. Anunti mra onyankopon bebo abodie bia no obo awarefo mienu ne edikan osoro ena asase ya awarefo. Okay. Entune asase ya
aya na wo mu bodi de gunsa no ntino osoro ene asase omo ya warfo ti ye wo obema ene ye wo oba nti the first creature body onyame born no si sator report tenet opores rota sobre tenet repose sator osoro asase these two are marriage ntino osoro gina ho to say positive okunu and asase gina ho to say there oyire enti adibia osoro be bia je so de masase the asase na aduane ni biribia fifa efisoro ni biribi obeye bia efisoro the asase be yo be gina ho be ye den yo efisoro enti se no Nyankopon bo osoro na asase eye mienu oba no bema sa no bo ade nyina mienu positive negative blessing and curse good and bad entino awade wo ho answer sa no bo the spirit and the flesh enti the spirit and the flesh and so no want to me yehwe this wakabom na wakabom nso also the flesh lusts against the spirit and the spirit lusts against the flesh. And the some microphone so they all agree in one. Without the spirit, the flesh cannot do anything. And there's nothing the spirit will do without the flesh. Na yese sunsumu na honhom no entimi nye bibia honam nka ho. There be. Enti se ebe bibi na edimu aje se honam ka ho. Okay. And then a body without spirit also is dead. Honam a honhom enka ho eyewo funu. Okay. Ti asase anase asase be bibi aje se suro. Enti oba ni tini obema. To oba be ye biribiara ejina obema so. Enti sana asase enso onyame bo ade nyina na ohun se aka obema ba akopọ obema ba akopẹ ende ma membo ne seso boafo emma no na wonso wonwo na wasendore te say de empoano anwea na nietini say according to the mysteries of the Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory you share the mystery according to the order of the earth and the order of the heaven no have assassin won ni kwan a onam so na soro so won ni kwan a onam so sa na honam won ni kwan a onam so na honhom so won ni kwan a onam so enti they don't agree enti no mra Onyankopon edi Adam adi na hye Adam nsa na ofre Adam say oyiri ni oyi ni yiri mfe the man the woman is a weaker vessel no ni bribia be fi obema no enti no obonsam so hu se me mamu hu tomo a onu na enunyam endedi na enunyam abono enti ese onu so pekwan a obefa so onu so na enunyam be de ebededi enti na se okọ oba no no ye weak no ko use oba no capture oba no no boru oba no the seduce ni kunu obema no na obema ni tie na oye ni a ope ena oboru ano ena ekofai enti ansa na honam bia ye bawo nu wo ni spirit na enam wo ye bawo nipa no ye ma spirit ye ma dade life spirit what you say ansa ya ma honam that's the water and the flesh food spiritual. Okay. Na awade ye adibia obi anije ho Onyankopon anije aware ho obonsam so anije aware ho na obonsam ne enti awade eye problem wo wiase no obonsam na akwan eye different and onyame akwan eye different okay but oguso ti ase obonsam eye honam na honhom enti munyina we ni jaware but kwan na wonam so no enhia dia ene na sobonsam so betra aware ni mu a no bonsam nhihye ni Onyankopon nhihye ni aware na ebegina enjina and the source of all problem ni
onyankopon ka se mudi a mubewu mo nyese ena bonsam nam honam so be ka ne de mbato wo kan ahotoba ya na papa ahoto amane ne ene mo and the source of all problem in marriage na spiritual marriage ni ye honhom aware say no oba no be ma aware ani kan so anameboa na ye ka spiritual marriage nso a ye honhom mu aware and the honhom aware no hwan na eware ne yonko wo honhom na ka mbebisa se aware no eye ani kan so se meti he na maware me cameraman yi na me ho se me kunu ni na se ne se honhom aware de a eno no ahonhom miru na eware ana ahonhom ni timi ware honam no very good. This is the problem ni ye ka spiritual marriage ye honhom mu aware na honhom mu aware dia mo so bo yonika we are all flesh visible therefore where from this kind of spiritual marriage na say it's a spirit married a spirit honhom na eware honhom yes enye sa honhom na eware honam. Okay. When we talk of spiritual marriage, honhom mu aware. Na won so yo nipa. Anti se honhom be ware wa, o ware wo honhom. O ware wo honhom na ti wo mu no. Mo enye wo honam dua na ekita wo no. Very good. Anti sa se kwesi mame ekuta honhom. Okay. Na opese o ware wo, ano ware ono ane ba. Amen. Anya kwesi ni pedua na oba be ware no. Anya ne maame so ni pedua na be ware. Ni maame honhom, ani kwesi ni honhom, ena e ware wo mo. This called spiritual marriage. Aware ye ware wo honhom. Okay. Enti papa obehu se kwesi ni nam ho. Yo. Sani honam ni so bi ware ade eye ahyenso de wo no ho no se bi a o kawa a wo hu kawa na ho se we o ye oba warefo na so ye be ma warefo. Very good. Enti papa se ba ne se e bi akwasi no ne maame honhom aware kwasi no honhom a wo hu kwasi no se wo nam ho a ahyenso de bi wo no ho de be hu se we no honhom aware bi da ne so ana ye ena yekuta eni a ye de hu enti kwasi na ya ware no o hu se ya ware no yo o hu nya onu so be hu se ya ware ne se obeda na oso dai se obi ni ye de eda ana onu ni obi da na be se oso da na woni obi hia na woda yim mo enti no nipa na wabe ware kwasi honhom nipa no kuta ne honhom abe ware kwasi ne honhom no onpaso kwasi be hu na esanse e ono ane hu nipa enti obe yusu obe fa anim foforo okay no de abane na beda se na kwasi hunu se eye ya kwasi ama adwa na enene da umame onua we busha kra ntumi na oda uhu ena yewo insuo insuo no beda so hu se insuo gu but insuo so tumi dane fa another shape another body no wa beda insuo enye insuo na ne da ho ne insuo honhom no control insuo no eno ne insuo nti insuo no ye wo insuo ye honhom ene ye wo insuo ye nom insuo atine da ho na nye no ne ye insuo na ya ne ye kan sum we control insuo no that is insuo okay nti eno so time be ware obi ma ne ye yes ase na be ware no o tumi hu na nani age wo ho ene obi su tumi de wo kose ne nsa so onkum on sell na nani je wo ho a onkum na mum obeware papa ne se sunsum ne kra nso no wo feelings wo na nani je wo ho ti me chiware won kra na wo chese onyankopon suma abofo bi se won mre wiase emmeboa onipa enye onipa mfi o hamu na wo ba no hu se enipa gware enti na ebo anajo 8 o'clock a ndware wo adware a esoda ho no ugusu dware a we hu a o sra ne we na odi ye hu no abofo na muwim ahohom na muwim abefo na muwim ohu to me be ware wo abra wo gene gware anti zanu ne kwan ba ko a yetimi fa so nya so kwan ya huru bebre okay ababa bi bai ababa epo be ware wo oso no nkese hu o ti machine nechi epamade ohu so bi ne abetra ne so ne da on die
onaye ontonko ye nani guso a wo ye adwuma oguso ye adwuma but ohun so bia betra so ne da life oye ho de wan ye ho de odi agro ade na kum na is spiritual marriage ni timi kum okum de nti na kum no wo awia wo ye adwuma otunum na obeda wonam kra otumi onam ohun so bi ne da na for san kofa boy opekunu wo yare abusia a spiritual marriage na yedi ehon komo na resa honhom no mo feelings pa wo mo twekora ye pa se wo no ware wa se wo be ware obi aka ne ho de enye wo bekun yo me kire o the Mr. Cheese when we talk of a feelings the feelings is spirit okay o se yo bebe edu bebe oni atenka free no ho a eye honhom a na ma wo tenka so feeling is a spirit a name of a certain spirit. And there's a obenya spirit and obenya feelings and spirit. Papa, emrant say name ba wa enware honam ani nko an nya spiritual marriage ni bia na obi ti aware ase na so still na o spiritual marriage. Enye o fi asase ya wo se wo tu abusuam. Wo kuta kunu yire ansa na wo be ware okotwempra. Intebit me ba say obi ware ene ni kunu na ti honam ani de na so sunsum no be ma ne wo yire oba no simi wo kunu. Yes, say ade ne wo ampam wo yie mfiri ho ansa na wo ko ware. Enti mu kunu no mu yire no no betwe kura. Ansa na wo ho no wo ware ye wo kunu wo ware ye wo yire. Enti wo ko si obi emse bi na akum obi no. Ababa bi ba wo mu ye da the 7 days Church of Christ for. Ababa ko from amino papa bra mu Church of Christ mu hwe mu nji hwendi. So me ware wo na boy bi person ware wo. Boy no so wan hwe ya obewu. To me no ware ababa no. Okay. What I say? And I was one jishindi. And I make a chance uncle free boy nimra. And no say boy na catch say I order wa papa tintin me be catch and say chun ho fi me yere ho. Now catch ababa na onje nti oba ha me kai no na okọ kai. Says boy na kase a kire. Boy na kase a kire no. Enti uncle free ne papa ne ma memra. And papa maame odo mba so just mo yes ade na nsa na brante ne tuma ware no no so ate na mom won de won jindi ante boy no ba be kokwan so okuta kia kese rhino ante wa ko lodu a ba be ko ante ro be ma baba ne 10 million say satan 10 million on fa toto ne ma no ba be ware no papa na nkwa nsamba akọ a foot in such an just instruction, and the reproof of instruction is the way of life. The reproof of instruction is the way of life. So in this India, see me what you do. Oko koma nti ababa ne bebo amane pa na me sra awrade na me frɛ kra no sɛ ombra na bo so me ka nse ade a me ye no ompe na emo maka awate anse na oyi ni fi koma na boy ne be kan ya ade ehia na ma ka ne so bo fam dwuri gu ho ka ne sɛ kojo to papa no wi enye sɛ okokoma owui anti no wo ka sɛ obe sunsuma wade a eye honhom a eware obi honhom. Enti ade na enye ni kan so no beba enti wo kunu honhom ware obi na onipa no o ware sunsun no wa na niji ho e na okan okuta feelings na niji what I say na aferi ade o ye ni kakra kakra bi ana ono eye ni kakra kakra wo de wo ko fa kwase a wo no mu wi a o titan na abeji aboso obekuna no ade ori bi wo ho enti no osemra wo yem ojato da una yem na me awrade minimum saa na wo fie bo so mba yesu ye de enimum enti ye wo to o nge osoro aware o obonsama aware o asase aware o enti na mpefo ye nsa osoro bejinsa asase bejinsa amakun na mayire no enti wo ye amamere ni nyina ye de wa hye tumi bi nsa ti bo fie bo so aware o osusu jankopon so aware o to nyankopon ono so ware nti na watch kora no nti wo a onyame honhom wo so no okofa bo so mi okofa spirit bia ochi o say I am a jealous God. Why God is a jealous? Because God marries you.
Papa, okay, say ya share baby do baby who say God is a jealous God. God cried to me worry. Say obi wo spiritual marriage. It me say ni nyame bu abrabo. And you say to me say and I want to say God is a jealous God. O me yiri no na fe de ade a me ye ni kakra akofobia mani beji ho. Onyame aware o because onyame honhom wo so onyame aware o. E na ofie busu nso abeware o. Enti no e na wo no se ni onyame pe no mpese oye. Okay. What you say? E na wo so papa o pese oye o tumi ye. Wa choro se papa me pese me tumi ye. Bonia me pese me e na me ye. Na se biribi tie mu, biribi ti mu, biribi ware o, biribi di wo ye nia ono pe. Enti onyame nani beje ho. Okay. Se okunu bo ho ka. Na wo so pe okunu na onu adua man fa na akoto another girl wani beje ho. Right? And this house onyame ni nje ho na God is a jealous God. How much more the devil? If God himself is a jealous God because he marries you. Okunu ni Yesu. Okunu no Nyankopon. Na fo ko fa bosum. Na mo ko bosum ase. Mo ko afase. Mo tu esika ko no mo nsa ko no wi. Na we yi ho na ni nam pum poase beach. Christopher no ko beach. Christopher the birthday. What kind of birthday? Christopher na in Sembasa agrubi in Shishebi. Na wako ye nyama bia ensem fata. Enti Ewurade ne bobefu ana ne bomfu. Ne bobefu. Efse Ewurade ne ware. Enti se sa bosom no nso hu se o ta kwa so de bebira bosom no nso na ni beja na ne nje. Obonsam eteti awso Yesu boja nka wani mo enso obonsam so na ware. Obonsam ne denti eti o maame mu. Tu maame honhom e ware wo honhom. Enti ade sa o honhom e na o maame honhom. O honhom no sister, o honhom no nua, o honhom no papa, honhom e na e ware. Okay. Papa enti ba na sa ensunsun aso be ne be de mo hu say ade ya ese wo mabrabo ma ade ya enkoyi wo mabrabo mi e spiritual marriage no hu sunsun aso a anonti necessary asofo no ka no kware sem kire o say wo hwehwe a wo behu obomu a ye bebie o ubisa wo de mema wo da hoda bia no obi ni wada no obi ni wada wo hu nyansa say men sorry me for example tama mechi akọ wiase afa na nyina girl bia me fa no Mr. Du me kope wo ye bad luck a de bi besi me say ababa we bad luck oh no bemba me shia no bibi o ye bad luck a bibi ti misi mo so ye bad luck satam kra na wo me ye nyame ni pa nyame debi o be for girl bi o ni kasa ya o ye before at that night na me bibi besi something will happen papa na abone enye papa enye de papa nso okay nya de papa adi bibesi o oni obema bi transfer to team oni obema bi transfer obema oni oba bi so transfer o steady na acha 1 week o ye papa obe na se sa no eniema papa na beba wa kwan yes so wonye papa nso aniema bone beba wa kwan okay abusia wa hu ne papa e de ama ya me de se mu bebe wo ho asa science ya na ye hu na so ebi wo ha na ebu ye na egusi fi se odo no eya na achechire papa me hu se woni nipa bi de esan a oye papa na watwe ba ku na edikan ntema no obo hu se ene papa kwa start se ba sa na se sa nipa no oye papa no okay enti so onye papa obo so nyama nyina start se kan wa maniskan wa chenade wa ko chenade wa manedu obi ye maneduane obi ye cheniska ti sa spirit ma be kontia ena baba no so kuta evil spirit so a me koto brodo ababa ohun efe wo okunu o se me ne kunu sa ende mepe kunu ma wo ende brodo me mpese me to bate san se wachi anti me to me mfa ye hwe me ndi brodo but me to na se na obenye sika no content anajo na so for wo so be ma me kunu nti ma ba obenye kunu no ohun de wa boniti ye de tomasi na se na ze we no kita ho o kuta ho mpa nti wo be ma bi obeware bia wo nyama nyina be sai ye wo ma bo ko ware na papa wo be yare wo be jonso moja wo be mamu ni ade wo need that there is so many things here so many say I don't want to talk net bia wo spiritual person wo be who straight say we onye papa ye ware no enti wo bo se fere ni hu ba be daddy eforo be hu sign o manade a enso nani
so buy so be wia we kum na wasai enti obema so obema opa kum oba no kum no hu nyina ma obema no enso obema na nida na se papa emma brehwe omo a omu je omu si ho amani bosu getire se emma ni buom kwase na efiri ni efiri onye papa obefo bi ni wakoware no berma bonsa monka so oye hwe enso nani hwe ni oba no pa ye dem obema enso nani berma bonsa ohun atini mu no emfe wo ne ho enti no eneti bia o how beba wo ba ne so okay o aware nso enkosi o ya de mekumo te sa agro o te ono de ade abotim gba no wewu o de tra aware ho mekumo o bo a hohom atini mu no wo be fa ne kunu enti obekumo obefa papa ne so ni kai so ekumo te sa agro wonya kwan aware na aware na che se biribi ware no papa say spiritual marriage wo ho dia ene ebetima ba say spiritual children so wo na ye won kona bebere aya wo sunsun enti o le ne da no wo ma wo sunsun enti etumi ma wo sika sote obeye adwuma denti you pay chop money in both visible and invisible utua sika ekonhoma honhom na wonim se da bia kwa homa ho utua school fees honhom honhom awade no one ne wo ma oko school otua enti no wo ma chop money ni kan so say o ma chop money enti wo sunsumu no ono di ka maji ne di ansa enti sika bia di papa bia beba ho bia oje ne di akoma ono oba no a ono uda no na wanya bia sa akotua ne ma school fees eye wo ma wo sunsumu ene se sika ent na ye nsem a bi mu ye adwuma wo mu ho mo anu nyina no se ye etua school fees ohunhum na okofa gwaso gota so obi store no ye wo kwan bebere ofa so a enkrofo jo a wotete otas what jiska apart from spiritual marriage no asunsu me ware ohunhum bi ware ohunhum obi honhum ware enti obi honhum no etumi ye onipa insuo osaman ade biara eya abode biara honhum wom okay sa atumi no enyo no be ware wa obi na edo ko hye ne nsa okay enti no wo ye adwuma na honhum anu a wo se osika ne ye agibitua beka ti se odidi wani ka so se odidi wani sunsun de beto de bia bo se no wanu aduan bi na eti ho ugusu di so onim nipa kon no ai adum bi ne de ti wiase enti no meme wade a ena me se ja ade na de bia we ba no so obi ate nka obeba oyo oba so ho yefa so bia hu obepe ti se na ni kan so obi ben obi pe on sa na ho so obi ape enti no ma ho kwan ama ye ntumi se ye ntiti owo nya keka ntwere no obonsam ni tumi na ho ode na hwen yeye eno nche so obonsam o ma o eno nche sa asemu yensi ebesi but se onya ho ade a in case esia o de be ye de be so ano papa say ne wa ma ye hu nyina obi hwe yen science a waka nyina ono asese ne ho no we hu se ebi dai di wona brabo ma bibia di ada se ampa spiritual marriage ni say wo bi na wonnim say nipa na ba be hu se wo bi se oba wo ho a die mwa na betim di abo ano say no say ye be ma we hu first okay what you say ye be ma we hu uhu asemasi say yo nipa say ye bosum say yo sama etro legba vodu ma me wata kporo ye be kporo wo nyina ye huhum enti huhum ene ware wo huhum okay enye ni kan so enti wo ba no hu say sa di ena nso wo be sa da na wo hu enti wo da na be hu a enti bribiera ono be da bia no something happen in your life e ba wo ni padua so wo wabra bomu wo sikasem wo adwuma wo yonkufa wo bribia esa ma onyama enkoye because ade no atwe kura se no nyankopon se me yo kura twefo okay enti onyame obo so asase kura twekura ebe ne na body twekura enti ebe ma onyama nyina decline enti senkese bia because honhom nso wo ahoden wo honam so okay what you say ebi ana sa spirit en obedan we the 1500 years unso be na wo 18 years wo ye den ne koku enti ne ye wade a ye be ye abo ho ban ade chia ye wo ne obeye obeyusu na eche se nia opay sanka enye wo no
enya yewo na otimi ade no ho de onya hu sa de after 3 days pregnant then start to manifest why you look who ya ade chi ya na som na chi okay obu also ena me hu ade we ena me so da me hu say o acha 2-3 months ubeku sign o da ho ne anu aduane fire ma wadi ne ti bia obo be hu sa aduane na hu so amendi aduane abehu no oda ye mu no mendi yare obo hu se wa hu no wanya accident obo hu se wa hu na ai se obi ba be kumu pe ho ade obi gusu kumu wo trance ube wu free because ohunhum akodi obi nsa ti ni odo ohunhum eyen na ebeba wa brabo na body without spirit is dead and this will to capture our spirit soul we are oni pedua na motonturo biribi na e control this ade ne twuno pe we dead papa obia timinya spiritual marriage ni me ka se obia sikani ohiani ahemfo president amanyofo asofo obia timinya spiritual marriage na onu ankasa kopa bi kura de dada na o so obia timinya eskafo sikani bia o sika bia o spiritual marriage e duro na oba koje no ye ko die duro ye ko ware honhom no o de woni mbriye ye fia brochir ko Paris e ko pesca ye ba Togo Benin akodi eduro ukodi eduro a uko ware honhom no comme c'est ce qu'a fait duro ni ne mesi so mo dem o di eduro bi e we di eduro bi a o ware honhom no o prempo obinum pe so spiritual ware honhom sene papa eye so bi pe so be ware obenya spiritual marriage dia sene na eye o amen amen na ade papa be ne wo bonsamo okay bonsamo ni ade papa bi ade maye no so wo sika no de obo be wu ahwe ni e beto no owu wi ahwe ni wu echi nso mina wo promoden ko efe ni ye kope na pese minya sika minya fame emana mrante na celebrities me perfume adina malam ni yema all the spirit na ma waware boy be no so pesika on nejuma nkoye ena okoje ade na malam ye ade ne ma no efo ho nkrofo yira pai ho nkrofo yira pai ena ade no so ko wura ne yire enti ne yire so ho nkrofo kunu a pai me efe pai na efe de ne yire ko kire na damfo pai ena o twa foto efe ro bai na obeto pai so pai ka Daniel ni wa se ade akwa there eno mbai everybody e da sema o se ena ade a meso onye ena onye nti ade bi me ma na kwanche bi wanye se anka okọ bola so na okope bi awo na odi bi dware na odi bi na wanye nti no owru an yire mu na yire nso ne kunu ne na afa koda no se we di adanse se ewiase wo eye hu enu ntini mysteries of mysteries aya na ye de brewa se unya daje na utie ni se ya ebe ma wani ada ho ewo eniema bebre ho papa ye bre no aye benso nkomo no aye de enu nti ye se kajabi ye beka na ye jabi na da foforo ya san ato aso enti papa ne kra amen ne kra yi malam bi amrebe me kon ho malam adiachi be 11-12 wi aketekete amen amen papa nti malam no ade obedi ni fufu ade achi so na fufu nso wo fi a ese won fa koto bola so na ade chi so a wo de abre no de nti honhom na eware na ode ya ade ehu ade no honhom na ade odi ni fufu a ade achi so ade a wo de akoto bola so nti bola so aduane na odi enti open spirit open power me petumi a obako petumi a eye bodam tumi kwasi ade tumi okay apart from sika obenya nyina hoto de hoto oni bi okay ebinu adane ko wensa for wi fo ni na eye sunsun aware wakoware sunsun ukodie dura ukoware honhom no edi be petumi no atumi no ye pamo no ofe na ope na insuranka se for already say me makofo aba na bia ukọ ntumi mpie bi o amen onyame nshira eye ade wo ho eye se wa bisa na wiase fontie Mystery TV ene too much ne wiase na mechiamo onyame asodwen kam na
Kai, I've told you. Behold, I've told you. Repent. Amen. Amen. Ebusuya Prophet Dr. Abednego ena yene no atwetwe enkomo na megidi se wasua de ye pa e wo nkomo ya atwetwe mu enu nti se ne bobo so bia wanya science ni bi adanside bi adade am wo hu se ne papa ene na badwafo akan we nyina se na ne etumi na spiritual marriage ni bi dia odofo me kanfo Prophet Dr. Abednego ena de na ma sebra na obetimi ajewo e de afiwo ha mu ama won so watimi adon ho na wanya waware no mu asomdwie Prophet Dr. Abednego asan abue spiritual and invisible hospital ewo ensawom oreku a wode eku aginyame ma afri yare bi te spiritual marriage ya kan ho asemi a yesunsu mu ha ho enya no nko a ebia na wo hwehwe adwuma onsanka ebia na bebia na hofo nyina kɔ ne adwo mutum nko akoduru ho a ne ya hwe wanim ne ya ka kyerɛ sɛ I'm sorry ne nyina kyerɛ wo sɛ bibi ekoso wo sunsu mu a ɛwɔ sɛ hwehwe akira kwan papa number no egu screen ase nipa ba ha no ya na wo mo dɔso nti wo ba frɛ na ɔma oda na waba no no mienu atena ase na watimi aboa wo edi amegye so ene adwoa papa bi ye wonda sene makraw